lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci. Mungu atubariki na abariki neno lake. Ndugu mpendwa, katika magharibi ya leo, yale nilipenda tuongee katika ile magharibi, nasema tia Yesu Kristo pa nafasi ya kwanza. Yesu Kristo pa nafasi ya kwanza katika kila jambo, katika kila mambo unapofanya hapa chini ya jua. Yesu Kristo akuwe ya kwanza. Amen, amen. Kwa sababu wakati ambao utatia Yesu Kristo anakuwa ya kwanza katika maisha yako, c'est alors que utakuwa na uwezo, c'est alors que utadomine, c'est alors que utakuwa na pouvoir. Kwa sababu kuko na utofauti ya kukua mtoto wa Mungu na kukua kiumbe ya Mungu. Yesu Kristo yeye pekee anasema tafuteni kwanza ufalme na haki ya Mungu, kisha yake ingine yote italetana nao nyuma. Msisumbukie ya kesho, kwa sababu ya kesho itajitafutia vile yeye mwenyewe, itasumbukiwa yeye mwenyewe. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tukiangalia ndugu mpendwa, hali ambayo tuko ndani na maisha ambayo tuko naishi kwa sasa, dunia ile ya leo inakuwa epe catastrophique na inakuwa epe compliqué. Yesu anasema tutafute kwanza ufalme wa mbinguni, kwa sababu hapa chini ya jua tuko naishi kwa neema yake Mungu. Tuko nakala kwa neema yake Mungu. Tuko nakula kwa neema yake Mungu. Tuko navaa kwa neema yake Mungu, ndio. Lakini ndani inaomba tumutafute sasa Yesu. Tumutafute. Wewe unalala unalamuka kwa neema, oui. Unaishi unakula kila kitu kwa neema, ndio. Lakini hauyi atafuta Yesu. Hauyi atafuta ufalme wa mbinguni. Lakini unakula, unakala, unavaa kila kitu kwa mzuri, mais tu n'as pas encore cherché le royaume de Dieu. Mais tu es en train de vivre ili kwa neema ambao Yesu unatujalia ile neema kusudi tufanye moyo wote tutafute ufalme na haki yake Mungu. Ndugu yangu, dunia tuko naishi hapa, kama hatutafute kwanza ufalme wa mbinguni inakuwa catastrophique, inakuwa très compliqué. C'est pourquoi kunaona leo batu ole batafute kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, kisha kinyuma iletane nao, ifuatane nao, badala ya kutia ya nyuma ile rest ile nyuma natia mbele, premièrement banadusha nyuma, inakuwa confusion. C'est pourquoi unaona ile, kwa sababu ya kukosa kutafuta Yesu kwanza, kutafuta kwanza ufalme wa mbinguni, inatuma watu ndani ya dhambi, inatuma watu ndani ya bongo, inatuma watu ndani ya hypocrisie, inatuma watu ndani ya idolatrie, inatuma watu ndani ya sacrifice. Pourquoi? Kwa sababu banakosa kutafuta kwanza ufalme wa mbinguni. Inasema ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Lakini leo batu biko najiekete na ile le lendemain. Le lendemain, wakati mtu uko najiekete naye, inaleta roho yako inakuwa sawa pupa. Roho yako inapika pika, unakuwa na tamaa, unakuwa na wivu, unaua, unachukia, unaleta mapoison kusudi le lendemain ukuwe mzuri. Tandis que ile sacrifice ambayo utafanya le lendemain yako itapontea, njo haitakuwa mzuri, lakini itakuwa mchafu. Itakuwa mchafu. Je, angalia generation ya leo ambayo tuko naishi, iko generation ambayo inaanza haribika. Sacrifice haiko ya kusema. Angalia ile generation, watu wanapenda sana bapate ya leo yapate ya sasa mara moja. Kumbe kila wakati iko na wakati yake, imepangiwa deja mzuri. Tumika pole, tosheka na kazi kenye wewe uko nao, tosheka na hali ya kazi kenye wewe uko natafuta, ile vumilia na ile, tosheka nao, na lazima le lendemain aura soin de lui-même. Mais wakati wewe una forcer, maintenant le lendemain là n'aura pas soin. Jua una forcer, lakini itajidetruire, itaharibika. À chaque jour suffit sa peine. Kila siku iko na mwenendo yake. Unapasha na kazi leo, unahuzisha kidogo. Vumilia, furahi, tosheka na ile. Tafuta kwanza ufalme wa mbinguni. Sema Yesu, mimi nakushukuru. Utapasha tia karibira kwa barabara, ubeku shamba. Leo haiendeki, lakini kesho itafanya nini? Itendeka. Chaque jour suffit sa peine. Donc kila siku iko na namuna yake. Ndio maana natia generation leo habayui kutia Yesu Kristo pa nafasi ya kwanza. Angalia namna bajene banakuwa yulu. Bajene banapenda ya haraka, banapenda ya leo.
C'est pourquoi kunaona masakrifisi. C'est pourquoi kunaona maneno kunakuwa mingi. Huko kunaona bajene mingi unapenda kuuzisha mamwili yabo. Tulikuwa nasikia hapa mateka fela. Mwanaume kunaenda toka na mwanaume mwenzake, kunalala na mwanamke mwenzake kushambe ku hotel. Pourquoi? Kwa sababu watu banakatala kutafuta kwanza ufalme wa mbinguni, kuchunga. Le lendemain aura soin de lui-même. Mais batu banakatala, bana forcer le lendemain. Mais le lendemain inajidetruire. Ndugu yangu, angalia dunia na maana ya kuwa mbali. C'est pourquoi unaona bajene walitamania ile pesa mingi mingi, walikuwa nakutana teka fela, unaona mingi unatumika katika njia ambao haikuleta utukufu, c'est la malédiction. C'est pourquoi ile génération iko génération ambao kama hatutafute kwanza ufalme wa mbinguni, c'est une génération maudite. Maudite disons. Mungu atusaidie sana bandugu yangu. Tutafute kwanza ufalme wa mbinguni. Angalia maisha yetu. Tutafute Yesu Kristo. Tutie Yesu Kristo pa nafasi ya kwanza. Kuna utofauti ya kukuwa mwana wa Mungu ama mtoto wa Mungu na kukuwa kiumbe. Kusudi wa uriti ufalme milele, uriti uzima milele,